The deeper. What our baby names Madam Baby. Yes, but then one was say sorry bomb so be a red. Yamene. Na me busan pe confirmation. Home ne kasa. E kasa wo timis meti. Oh. Ai. Yamene. Ne home na e konkron. O say o adan. Emodu. Mam say nyame afre me enti no e kroji mu da. Jide na oni because sanchene na bi so so ya. Nyame afre ho. They won't damn sorry enti ya. Nyame afre ho. O say obese ofre obi. Wow, would you wear na nyame afre ho. Obese ofre obi. Na wo foforo. Obese ofre obi. Oh, there be mayina mo ye de mintimi nye. Ah, okay. Vaccine. I can't. Oh, sir. Hey, yeah. If I want to serve the Lord, I have to do it in faith. Maybe answer radio. I can't do that. Mate, young Ghanaian Times in some Benham. And Obokrata no the Abba. And Obokrata no Abba. Ghanaian Times, the Obokrata Nikutama say no. The big one was the antiretroviral drugs shortage hits Ghana? Question mark eka ho. And there's a woman ebisa. And so was say abino ese debi. Okay. Enti Adom Nsem Ghanaian Times do Obokrata no ede aba. Na akwa no a ebeto odwa se wono no wokoto tutuo wa Ablekuma Central. Wo ho Ablekuma Central. Ama tuo ne kan nipa miensa. Abeto just say de wo da aban kukum. Wow. E na koto remand. Say wona honom san say sabi untumi mfatuo na nkototo mfa nkum oyonko ema mepe wo ba bi entena saa emu ensem e wo ha sei na wohwem watuo no ho ba kwa ka posini ba kwa ka menuan sentwere ni na NDC wo mo chairman e wo Sabun Zongo wono nso ebi eka no nti nam so ma aposifo nsa aka no na wonmanyafo sa mejamfi on say no say ne yetietie ne nsema hodo bi a odi tudwa evidence o mo se o mo wo exactly videos ahodo a wo mo bobbo ye ne edi eche pa na ne nsema o kan ye ne bia pie Ghanaian Times do Obokrata say edru bebon so kan say krofo bi ka kire wo mo se wo mo nkokot wo na be kire wo so wo nkokot obi antimi sha mo in 2012 that time not polling stations no enru 3000 but MPP for one court on the 17th of January. Yeah, that's about 27th of December. No more file of December. Yes, and here next year over 3,000. Over 38,000. Yeah. Now the catcher is 17th and one more encore quarter. Now we name the work. Exactly. It was so who is saying for Breno Cranwa. Na ye 20,000 krano. It took them weeks and sa no mo gather omo facts nya sa no mo kokot eti munya wo mo na wo se wo mo agina ba bia wo mo kaka se NDC fo ni evidence no wo mo evidence pa na mpanifo a wonom eda amanyokuo no ano na ekeka ne ma asieni ne mu ayedu na watumi di akọ sene western so won say no NDC 40 years so mo declare court wadawroma koma NDC 4 akonya na kwa akodi NDC amanyokuo no ensem eti we yensem ahodo bia Ghanaian Times do Obokrata no ade aba great Jelly Guide do Obokrata on say yenua be mai ohene ba boama bane yenua be mai wo ba kai a on say krata ba bontin say yehia no mpanifo hia as you see ID for to suffer I'm say umbra and wo koi wo koi ni ti yeye and a lawyer for Xavier Sosu mu nyina be gine na mo koi and na wo mo granting the bill na bill no akiri no fofra sa ba o adai wase akoye bibi o abetro dwa se antigai wuyi president ya wo threaten no a ema wo mo frɛ no a akwa no asa akwaka se Chief Justice wakeka ajajifo bi bo mu no di wo mu anim ede omo call Ghana mampanyin na akufo adofie Jubilee House esa bankesi some nkoye den wo ye wo mo kwatra se nkwasa asa adwe se NDC fo do petition ne ba ekwane a wo mo befa so be ma na ye sebi mpredua san kwase asem wo Ghana ha no wo mo nya ne sa na che NDC fo court ndo mo beko but wo na eka onyamia wo se Chief Justice edi judge fo bi anim makọ Ghana mampanyini hodom wo Jubilee House a wo makotra se strategy NDC fo bre na se wo mo
ede ye petition ne ba wo munyina ho no ma petition no mmontu munya ne bia takra odwom da na enye nsemfo onko chirem ti ano na se beto odwa na mpanifo se ko ba ko no kra na watwi mu ye nkanwie enkodae na onko chirem wa no na wasa akwa ka foforo de na se no ne contempt enti se wo no so de free honom eba eno na sa de no amahye bedwane kwa asetena wi ase mu nsem bi ba na eba akone se mpanifo ese ambulance mako ha ne dumienu wo mo say hia no de aba beka ya ambulance services wo mo ambulance a wo mo won huntia nam so ma wo mo atena se ya wo no mo ede ne ma hodo agu akwan mu ya wo mo atumi secure nam de sika ne amintumi mmodi o sika ne so wo eso sika no so sika no so ya wo mo je basa ba ya nyina me no mienu apomde ho nsem but na crofo raise concern say enra in parliament kwa na be pm wo say ne wo ho akire wa fra ambulance no obi betuma ka cho say ye ni fu o this so ma miska sa de betu aba ama na mpelifo ka say obuchiem say for now aban no ambulance aye wa aye sumo man no ebe fo nipa sumo bia ya ye woska ya ye ni ska hia fo bobroni eni se wutu ahwe you don't have to pay anything and there were papers because me have experience metrias kada for ambulance for ambulance national ambulance there be na be brain by at the time no na dada no I picking up on VRA hospital and the facts are sacred and we paid for fuel and so on movie see. I know there be see. I have a personal experience. We paid and son of movie. And then your fault is because of mobile and one the gauge nature boss baby at the new. One to four I enter. But they did very well. Yeah, man will funding almost because concerns the be funding national ambulance the same ho but well that's another day you be share no you be fine no near gina hopa yes ye gina ye why remember ABY akwaba ABY asum drink am boko there enkan so asempa great see the body as a departure fiala so de na mu ede ya me ne hene ene boja ye ai ba se de tie be compile ehu hia yemfa di Ghanaian Times entwa so Ghanaian Times anim asempa se wo hwa enne owura hyeme etu ahene Director General ma Ghana Ace Commission ena nimfonyi da ha na enura yede mabone a wanya HIV AIDS yade ni bie no yesi ashoto antiretroviral drugs no ashoti eso pani so se nye nokre yesi nye nokre o ebi so ashoto ebi so se nye nokre na sa enu ekura metesi ye bi wo Ghana ha sesei ye wo pharmaceutical companies bia ya hyede aso wasene abadada no abere so yesi aso wasene wonya dwuma no eti enim ne enti ese yesi ashoto na wo bakrata fa dunsia e wo the bonkrata di Ghanaian Times ma en wo de sa asem yaba wo se woni e kwa ya sabia ya nke bo se e ma won sa nura bie no se dodo no akwa na akwa se ye nya nuro ni bi wo ko bi sa mpanimfo so mo se e bi wo ho eti ye se ya sembisa no aye se enuro na bi wo ho no mo a ewe he die enti na ye nya bie se bi wo ho no mo a eti ehun nsem de agisi enyampanimfo no na onumu aba abachie mu na oba Ghanaian Times katafa edun so a enura wosene west na nyagro we omu twintwe mu a omu firi wanchi speed omu de bedru tachiman no na wose ye bekan na ombekin kan wie ye no ni ebesi anyasi NDC amanyoko nipa wogina mu ma wo mahye bedwadwade na abusia mekan wonya 13,116 votes a wonya ye ena nipa wogina mu ema MPP amanyoko no so won so 13,100 dechiri wow eti na chese difference yeah we na kakakra bi nkada na MP3 eti we ye MP16 yenya MP3 ya sabenya MP16 eti onimonyamfo kwasi ampofo wo ba twumasi ampofo wo ba mra hyebedwam wo di 16 votes na eba ti ese de mo amokọ kotu mo amoye edan yo asem no enya ye din NDC amanyoko no aka aba se kura de ombo tipen se independent de ne meka ho a ombo tipen ya ombo tipen 137 then so independent candidate ne se wo ko ninchi
wan kokoro belus and they say omna de wan kwan ne one time no kran hwe yan twanwie na jama se by election e beba o eti the bonkata the Ghanaian Times ne nsɛmɔde ababi na me wie no Sami Jamfi communications officer ma NDC ama nyoko ne se mo amu ye dededi na omuni adanse na omuni adanse o se adanse o mo wo no mu to form say bem Ghana form hu bedwiri mo wo so wa adanse e chese abato no a ene nipa bi de bo wo ho safo hene ni awin obi anhwehwe NDC for and worrying eti wo boaboa niema no wo yito ho a Ghana fo nyina ebe hu adanse the Ghanaian Times the one kata eno no wait ebiwai aja ebiwai the Ghanaian Times they see they are in a crowd the Ghanaian Observer the go kata no ene wa okay nanim has say no the big one was NDC supporters run riots, attack police, block roads, bend tires at EC headquarters over 2020 elections. Nesendra said the NDC amanyoko ni mu mabunu esi kwantempo ahodo bi won kran ha ejibo so medro pa traffic wo mo na ekwa Accra Central wo ba traffic jinem wow na ya pra ya ho asam ya adwen say ye kwa nkran in fact nkran kurom Accra Central yeah akwa ya de no na go di dwa kakra na traffic jinem wow ka na bi nko bi mma because wo mo age kwan ne fan boso ene ade na enra na obi ka asem bi se ni fie be 3 days ni nsuo mind en ngwa se impanifo nya nsuo gu 510 dani ma no mu hwie gu saram se edu de ade ya on se we na mabunu no ye edu mebi na ano ya yes na ya yes ti na ho ko sa posifo etumi so ano eti na akwa ye ja na mmaka na no law student ni de wa mo de no spray ni de ya mom nsuo hie kakra ti na nya grokra so mabunu ni se wo mu de mu ginem wo maka no maka mo si no mahama no peace kopem se isi abato komisa ne che beba bonten na wo beka no kore no se ya na wonom ebekore no bi na ebeto dwasa ya na bi etu NDC mpanifo ne fo se omo enkokot se be ya ye ni nyina no etuo ebetwa enti emu nsem bi awa the Ghanaian Observer da obokrata no musa so eno ne manyafo Andrew Samwakwasi ama independent candidate yeah say was wodi ni nchi o say ko ni nchi no wodi afutu akwa ama amanyoko ni nyina se wo mu nsua bibi emfiri de to no ne mu se wo kuo mu ekuo no wo mu no wo mu chinchim ni nsa ye ne bukata nanso still na ba mu amu na wo course wagina na so ene wo no awe ni enei yenim se nkrofo saase ye pachew se wo mra amanyoko wi na so mra amanyoko wi no se na ba mu buya enke bia wanu ba bia wadu ena sanso amanyoko no sunsua se obi wo kuo mu na wo sum kuo no sompa entra ba bi nkasa wo interesting ti ye hwa ni nsi nche ne enkofa foforo embra because ebia wo personal interest was ani para ye enkofa ne mbra no emu eti de to no wo so obi anhwe na wo mpe asuade emfiri mu embra sanso na abato komisa no oba eye the Ghanaian Observer de obakwata feto so nsia na e wo mu akasa ye watch presidential elections na course no pink sheet no womu atumi a release na se wonom ade ababonten ya mantabo ahodo ni nyina na se makoma kodu nsia no ni nyina e wa abonten abetumi nya bi na wakenkan public university bill ya ka ho asɛmwa free benada wukuada enra na meni aba nim se mo boss because enra mase bedwa na kwasetena ma panifo so kura hiesia ya ama wi ase no reverse abem obesi ahoroverse enti ahoroverse enti emunsam nso Ghanaian Observer do bokrata no ebia wait ajo me da say ebiwai Ghanaian Observer ya kwan chronicle ya nkwobre so sem chronicle emuna chronicle nimu woni edi atwitwa sem wa abatwo no mu a ye twe waso no ye ne ehwehwe ni sese woni pa kro wo no waba atesuo wo na awo opposition o sese wunse nura woni a ye hwie nsuohie gu wo so no anso ho no ma ye se ya chi 15 ya sa chi 15 se aprosifo beka se ye de barricade ato ho entwamu wo ha na wo wanya kukuduro se mimu prosini a wonya se wonhye uniform wo shatade hye ne che wo se ne wo ye na yensem hunuma me etimi yi barricade na matwam na makwa akowura ho no mo etinura yase ne pepper spray ni nsuohie no akiri no na mpanimfo sa hwe mu emma ne mema asanya nwanwani o emma bestu enti wo ma wen wukunu wen adwuma we ya ye nsomfa so ne sen na asemo wo hye
ya na chese me na me ka say wohu abantie ba ko a ebiribi atwam mo ye demonstration no na ni tu ya wawu yeah min kai na busuafo ye a obi ankasa demonstration no enye right o eye wo right se wokọ na emomedu ba bia wo betwum ye be okra betwum ya hwere wa dwene mo ho kane exactly dwene mo kane ye sei enura se wanim wotere ya wo a wokọ dem obekọ na enyi wo mo nko o we so free ablekuma ne importa musa ye to aba na obi say wo ye national security operative and wo ko shutu NDC supported yeah wo shutu ne saying ye kwa abato so na police for ka che ye say national security for no kra de hiamwa na ye be frem yeah exactly NIB for no ye hiamwa na ye be frem nti munyina kire ye so no ko ye no say wo feel so ye adwuma na wo ya ba nipa wono nko ana na baate so ene yeso oyi tuo etenyi abemu anensa ene wunya chronicle hwebia ne nsa no anu se nyina sa awuro sa yeden ene ye dia tuduku mu etinura wonum kokoto no na mpanimfo se da bia bante eja na enyeye ya san kana hyem won kodem panimfo guso abo hwehwe na asem no omo so omo wie a asotwen bi ese ne fata no wode bema no nidin Collins kwaku Collins ne di se nyambransa na Collins trim wo twirimu dendenden ena ne odi tuo no so bo no Pius Asiedu na ese tuo ni jam ye de ma obi age ye hwehwe na dwim di ehwehwe na dwim efi se eniema bi a amanfo ye no se na dwim na ye adwuma o se nya adwuma wu na de se de asonie wo mayin panimfo bi no wonsada wonsa ye mu abode ade se de atwidwa se wodi emu a mu boja dede ye ntiase nyina yesim kwada ye wo mayimu nti se mu percent okwaba mu de ma munwene mpanimfo ho munwene nkwada ho munwene nkwada no hu se ya na nkwada nti munya dede yo no a mo ye no kepos we na kopani ya boda no ebo saba no so wagya na konato wonum se se futuo no wode ba eti wosre o mayimu mpanimfo Mua mowa ba mu mo so amuti opposition kwada nti munya dede yo no chronicle no right the Republic Press in fact ensem wa yabobọ so no yeah Ablekuma Central ensem no afabi NDC enu adamabunu no nso die ya ehwie nso gu wo mo so no nso ewom na afofra wa hakrata fan ye to so enso no opanyini biakasa ose ade yo ameya okunfi ya woto so nan wono no ye ohene popra yo tia ba nwa so mo manfo ye wo tachiman na wosre NDC amanyoko no se se wo mu ewo hawbi ewo afia bato no wachi a wonfa kwan pa no so eno ne court sabe ya asumdue ho nsem betumi agina brane ewo mai mu emu nsem the Republic Press edi aba sanso ena koku anyi do ho so sisesei wa file complaint there was CID headquarters esanse waso no hwemu a wo ho woni ni kuo wonbo mo homoden eye adwuma pa ewa abato yi course yi emu wasi wono no wodi Institute of Domestic Election Observers no waka wonom ho ena wonom ehwe 2020 abato yi course na wiase no ekuo ni de betu dwasa abato no course no eye free, fair and transparent. Let us say wo mu biye mu yi bia kanana bia nkoso de ma mi jemensa de beto abonte no ano no wo bia ntumi nyina ba bi nka se bukata bia koso na free bra wo se wo mu yes a declaration no any a threat send crofon and messages and wo mu threaten na ni to mu so no so ne kwa mu hia sabi nya manyoko anasa abato nti na wo bewuo woni mu wo so hwenna etina hu be hia se wode ne ho eba koja aposifo nje se dia akwa file complain e wo CID headquarters se e dia dance ahuduo bi akaka ho ya se ni hugu nsugu nkra na esesa nkrofo ne hwehwe wonom no wie no ba Twitter betro eto wonom se wo free police headquarters ye ni na wakwa lodge official complain e wo CID wonom headquarters na cyber crime unit sanse nkrofo bi threaten no afeisi release pin sheet and so munsam yedika boboso edada so far and 6 defeated presidential candidates on say abato no wakoye no presidential candidate no would independent ne kan ese na makumaku dumi 12 nemum ensia wonum watena se ya womo aka asumdue ho nsem womo watufo
see nyama asumdue ntumi enyina brane e onimanyamfo asena yarega eka ho bi APC e wo mo flag bearer and onimanyamfo Kofi Akpadu wono so ka ho bi LPG flag bearer a lawyer Ivor Kobna Green Street enso ye CPP flag bearer Dr. Henry Herbert Latte enso ye GCPP and David Apasra wono so eye PNC onimanyamfo Jacob say ya bu etwa ne ti ase Joy wono so no ye independent candidate ne running mate wo mo nyina aka wo ho abom na wo mo adi asumdue ho nsem ato mpanimfo a aka no anim ye fa graphic ento aso okunni na okunni na ya bebo ye ho aba so kratafa aduonu ensia Ghana Journalists Association mpanimfo ene wose wo ye nsantweni wo Ghana na sai abatuo yi ekoso no di mu akotena wo ankasa fa bon ho aba so se ya bon ho aba so se pa ne Nigeria for be or say lizard they will free rokochi so abebo for see if nobody will praise it yeah, will praise I'll praise myself eti GJ mpenim for say ye kan sentwerefo e wo magimu elections abonu makova ne ye waye ne yie baako ene afia batwo no wasi amanfo nsem omoka ena nsentwerefo no wode booso ena omukeka figures bomu figures no ansentwerefo keka bomu no se ye ka se ye bu nkonta sentwerefo ye wo Ghana nyina betumi ye bu sa nkonta no woni ye bu nkonta ye asem na making no wo hwe baby a obi e gina se MPP fo nya 50.1 BB na we so diaba 50.1 BB se baby obi e gina no wo hwe na che se ase ade na ben so ne ye ka nkontabu a ekone saa na se ne nipa no ye ne ben so electoral commission kwa na no otumi se wo beka se eye 1 yeah anase ye 2 so we electoral commission for the odi 2 dwa any centre for projections awodo aboye ya DJ mpenim for say omukura ye omunwanwa kwanya centre for fa so we TVC ha we machine si ha no okeka bom man ye say Ghana ye kwaye nim pa enti mu obi a amanyoni bi mebu na bam enka se na madwuma na moye na e bongarat omisi adwuma papa ena nsentwerefo aye eti ne mpanimfo awodwa no atum Professor Kwame Kakai ene eba kane Media Foundation for West Africa no oda no Professor Odri Gajepo wonso ka ho wonso nsentwerefo aye ade ene ekobia asma wom owi afamoni ene mpanimfo a wogije ne nsentwerefo akuku da mewo man nyina omse won nsentwereni a ye hunahuna wayi wani mabom homoden ena ye ba katafa aduonunum enra lawyer for mako a henan aduonu 9 424 and you call on to the bar and your mammo Fatima to Abubakar. Oh wow. And right friend to the bar. Yeah. Congratulations. Yes. Good communicator. Yeah. Na make us a communication nkomba adwin woni tim. Yeah. Adwin woni tim pa na chese. Oh. Fatima Yankopon Asia na adwen ne nkosoro saa na nra Justice Ani Yeboa ene wode atodwa se Chief Justice asem na making wose nipa a wafrebo nyina se womra aloyafo adwuma no mu no wode to wanim se ye ka dwuma baako a emudie wokita wo mudie mu wo panukuredie wo mpanim guasie wo mu a eya aloyafo adwuma no eti se unipa kro wa bewura mu a hu se wo ba no suba moni bia wagya na kire se wo kromfo agya na kire wo na adafo agya na kire wo bukata agya na kire na bra be ye adwuma no na nti we nya nsentwero we eye aloyafo adwuma no anim eti wo ba woni ye hwehwe wo che gia basobode nipa ye so obo ne homoden pa na wo gina basobode wunya graphica ne fe ne na kono obetumi ahwe bi kama ewum na mi wie wo graphic mu a motorway ni ekoso wo onye motorway nko ba graphic de ene wa center wo motorway ya kwan so pa ni nsemone ni tsene ye nimra so no enu akwanhia bi si wo motorway na asempa ye so nim ne de ba ye trotro driver enu wo kwa ba bi ye nwo so ogina no ogi twuom enu ogina ho no mo ofa nipa ni wie wo sa ewura mu no wanhwe enka rese bi akai bi ba enu osa di speed wo di wura mu ana ka foforo de ne pan Zade no motaye momba. Omotaye. Honestly, wona motorway so enya kono. Enti wo de hwe kasa traffic. Omotaye. Bebreni bio. Driver side. Na woni side mirror abeda driver. Na woni na chiri wan hwe yi a obehu ase. Obebom.
ya se film sem etu hwe pictures or de ba ya cars abo api so pa go sura kire enya sem ketwa eti mpanimfo kokobɔ no de ba se bro nya mu ne ekwe yesre ehun se MTT di mpanimfo so the lines bi atudwa se unipa kroka traffic mu afre nya no nko ye besro mu hwebo so ne graphic dia bɛn no yemfa enka mu nti da bonkata daily graphic ne ode aba motorway asem de yakase ye ka yen kan wi adwa anajo motorway motorway traffic the lights I bought Ghana ha no anajo de yen na ye adwuma wo de ya fa La Paz road no so anajo lights no street lights no 2 and so wow 2 enti sa wo ya driver sa wo ya driver na wo ko na wo car light no enya dwuma yi obebo nipa na wo so no se nipa twam amutwam ja ayese Madina Denta and also sa say asempa minim kwan be fa so solve sa problem we say ye mark road markings enim street lights enim eti ye two accident no ase a kwan be so na wo se ye fa ni esesa ye no abanya fam wonye na fam de ye susu aye nam kwan so ye nye fam de adroba fo nye ya fam de eti ye be den ye tumi asia no transfer ye so be use footbridge ye so ye use ye be twam wo ka kwan ni mu adenta de na ka mo ye so mo chichi nipa minim ya kosi oh there be and overnight ye de bi kwa kokko to jama kosi aga overnight akosi aga dada no and Misika baba ufo Mawanka Dina beyekwa Udo Ede makoma baka ufo Oh agi